Siyabonga. Itshwana njani bandla igama lenkosi? Amen. Siyabonga ukuthi linaso abantu bemonarchy. Nina lidlela buya nje. Ngoba isikhathi sokutshayisa sikanjani lapho? Asikafiki. Into lezi ziyakhulekile. Ngiyakhuleka ukuthi mhlanyela kimi umoya wokukhonza nje. Ngoba vele inature yokukhonza ayikho kithi. Kulesikhathi lapho uvuka umdambiyana uzwe vele into ze-church zingekho kuwe. Anti sikhulume nge-controversy ebesikhuluma ngayo laphana kodala ukuthi uSathane uyabelwisa ukuthi lawo vele usho umzimba wakho udonda uphuma uzokusithulana. So sikubhekile enkulu kakhulu ukuthi we have to fight ibhekile. Paul uthi umzimba wami nyanjani ngiyawudinda isikhathi zonke nxa uzama ukungisabe ngithi hayi ngibe sengumdinda ngihamba lapha labo mama babili umama uMamoyo nomama Mrs. Blala. Anti phela abavele ephumula East le group abahlabela sizasebenza sonke. Ilesson yethu yaqhubeka emini sikhuluma kuthiwa discovering the joy of being his daughter. Sifuna ukukhuluma ngezilimo. Anti sonke siphakathi kwezilimo. Siyaxoxa phela emini kathesi. Lingalicabanga ukuthi izilimo kuyini? Kumbe ngithi mina, what is the difference between a trial and a temptation? What is the difference between a trial and a temptation? Besiqala isitori ku-trial no-temptation. Sahlezi kodwa. Mina nje khona phana ukuthi ngaqala kahle impendule khona. Ngokuzwisisa kwami i-trial isilimo. So confused. Ngona umsebenzi kunjalo. I-temptation yinto enxa ngikhangela sona. Izongikhawukela ukuthi engifuna ukuyenza. Kuyi-wrong kodwa ngifuna ukuyenza. Ichwela nanti imnandi nalazi but andiphiwanga kodwa ngifuna ukulikhoma kathesi. Ngiphiwanga njalo isilimo lesiyana. Yes, your temptation. I-trial yinto efuna ukuforce ukwenza into engayisiyo. Usugulelo uyakwazi ukuthi enyangena kuyiyo. Kodwa ubuhlungu sokuforce ungafuni njalo sokuforce ukuthi uyedinga inyanga nxa uthi uzokuthiwa ngale kuloncedo lana. So ubuhlungu kimi ngizwisisa sengathi yiwo ama-trials. Izinto ezisihlukuluzayo ezisikhathazayo. And on the other hand, ama-temptations izinto ezisikhangayo ezisenza sifise ukuthi siyezenza lanxa sikwazi ukuthi zimbi. What is the difference between a trial and a temptation? So, temptation, action in any temptation is optional. Okay. Action in any trial is essential. And it's temptation, whether you decide to submit to temptation is optional. It's not something, yes, Kate. But the trial, it's something that comes to you. You have no option, you have no choice. All right. I-test nxa ubhalisa abantwana i-test injongo yakho iyabe ukuthi baphumelele. Uyafuna ukuthi uhlole ukuthi sebezwisise kangakanani into lezi akade bezifunda. Kodwa i-temptation iyabe iyinto i-aim ye-temptation yikukuwisela phansi.
Okay. ukuthi ungaze waphulula. Yho. Ngithatha ukuthi i-temptation, i-trial, uNkulunkulu waye ehlola u-Abraham, afanele sithi ayenikela u-Isaac. But i-temptation yilani uSathane ayebuya ezozama ukuthi akhiphe uJesu ku-objective. Ayenzelela lapha. Okay. Banone sakho manyaka telesana. Ngokunenso wethetho i-trial is there to refine indlela uNkulunkulu isikhathi eziningi. Temptation always comes from the devil, but ungayinqoba it becomes an advantage. Ungayinqoba i-temptation, but i-trial is there to ukuqinisa and to uplift you. That's what trials are there for. But temptation, the role yofuna ukugwena, but ungayinqoba you become better than whatever it's intended. Trial is a process. And a trial is a process. Temptation is an event to disturb the results of a trial. Trial is a process. Yinto ongayibala iminyaka. I-trial kuyahlala wena pha. Asibaqambeni eBhayibhelini. Umama weTrophy, zanti besikhuluma ngaye kuseni. Ngubani omunye? Ukuba umama lapha. uHana, ngubani omunye? uJobe, yes. Ngubani omunye? Shadrach, Meshach, Abednego. Lo baba no 38. And ngubani omunye bemkhumbulayo? Abraham, uswele umntwana kuAbraham lapha nanti. So then lo Joseph. This is called Joseph. And so a trial is a process. Ongayicounta uhlezi ukuthi ngine 5 years ngingasebenzi. Anti asikambe nokunye sidlula phakathi kwakho. Sithi ngingena mbuli ngine 20 years ngishadile ngingena mbuli okunye sithi isandla stressing marriage abanye uzathola ukuthi usesiya ku 40 45 50 imarriage njani ingekho anti so singathini lapha singathi thina umlimi ngekho kikho kuze kubani iminyaka ngicabanga asixoxeni nasanisakha umama lapha cela nginike mic mana qalisa umama njengoba sisitsho ukuthi ngama trials uNkulunkulu uyabe khona. That is a trial ukuhlola ifaith yakho kuNkulunkulu. Ungahlala for 30 years ungayendanga usuzitshela ukuthi kusho ukuthi vele ngisoze nginde ubone at 50 years kuthuthuka bezokuthatha. So uNkulunkulu uyakunika isikhathi so ukuthi abone ukuthi wena umthemba okunganani ume njani wena. That is a trial. Mama ukhulume kudla ngisathatha isayidini mama sekubuyela ukuthi umntwana owagulayo wabuzothi owawonayo ngubani abazali bomntwana so some of things zayenzakala not ukuthi siphaphase kunjani but uNkulunkulu efuna ukwenza then wasithi abazali abawonanga umntwana wona but they know sikhamba songadi mana sidingekile mhlawumbe anti lapha lekuseni sikhulume ngoMark chapter 5 sakhuluma ngomama ophayati sasesicina lapha uJairus uJesu siyavusa umntaka bani umntaka Jairus uJesu evusa umntaka Jairus kuthi abantu bakhonona bathi awe nafamu befeyitile ngoba uJesu wafika umntwana nesanda kunjani esanda kufe saphudumala anti basithi uJesu kalamandla ukuvusa umuntu onjani anti likhumbula ukuthi uJesu uphila ngesikhathi besala ukuthi ngumesaya so bayala ukuthi lamandla kufusani ofile uJesu wasehlala phansi wacabanga ukuthi manje
ukuze abantu bakholwe ukuthi mina nginamandla okuvusa ofileyo. Mana ngenza i-case study ngoLazarus. Mana ngenza i-case study ngobani? ngoLazarus. So ukugula kwaLazarus kwakuyiplani kabani? kaNkulunkulu kufuna ukuveza amandla. Yikho lapha nxa ibizwa kuthiwa othandekayo wakho uyagula. uJesu wathi ukugula kwaLazarus akukho ekufeni, kodwa amandla ezulu kuzanjani abonakala. So siyakukholwa yini ukuthi izulu liyakwanisa ukustada ngempilo yakho, ukuthi kube labaphendukayo ngezilingo kuzo. Asambeni la naso uNkulunkulu avumela ukuthi kube lezilingo kuyi-case study. Izulu lifuna ukustadela kuwe ukuthi kuyabekezelwa. Kulula yini? Kulula yini ukuthi izulu listadele ukuthi ukudubeka ngifuna likubonile kulokhuza? Liyakhumbula indaba kaJobe? Uthwala indaba kaJobe? Bani usakhumbula? uJobe is a man of integrity. uJobe ulungile. uJobe uthembekile. uJobe ubalekela ukubi. Ngakho futhi nxa kuvunyelwana ngezilingo ukuthi zibuye kuye. Anti kunjalo. uSathane loNkulunkulu bayavumelana uJobe enganjani? Engakwazi. Kathi namanje uyala, wena uyalana ukuthi kuvunyelwane ngawe. Wabe kubhejelana sesibeka ku great controversy ekuseni anti wabe kubhejelana uNkulunkulu wathi uJobe ngimthembile. Phela ngasadubeke njani afelo ngabantwana kangilahli. uSathane wathi lamanga. uNkulunkulu wathi ngiqinisile. Get asibheje. Andapasuma ilando joyizwa. Asibheje mpofu. Vele uJobe uzakuyala. uSathane athi uyakuyala. uNkulunkulu athi ngimthembile. Umpofu angazagulele kaye enyangeni ngimthembile. Kangaki sithi Yesu izulu libheje nawe. Labheja lathi vele Khongo Chatata. Amanye amabala esinyasana Khongo Chatata athi Khongo Chatata vele lo bakutheni kadisi. Kangaki sithi Yesu ende uthapho lapho singadiza umlimi seswaba. uSathane sesingathi ukutshelile ukuthi uthi kaphuzi lo. Tshela ngathi kaphuzi lo kaphuzi vele somuntu ufuna ukulaya into zama-Q vele kazwana nazo. Nxa etinga indawo yesikolo kuyadiza. Kuzobe ethi Marindo inoshanda. Into zobe esho njalo. Dizi bele, dizi ID, dizi lokhuzi indawo yesikolo, dizi license. Dizi VAT, dizi Zimra. Dizi abazovala amagetsi, dizi abazovala amanzi. Wona vele ngumdizo. Liyakubona sikutsho kuthi izulu liyabheja ngathi. Lithi lo baku-10 kaya enyangeni. But how many times sithi ngezwe? How many times? Izulu lisana limali ukuthi simthembe kangaka ku-church choir. Imthembe kangaka umisi siyatakashwa ngase ngayangeka. So i-great controversy esikuyo ngama-trials, ngama-temptation versus goalpost yezulu versus goalpost kaSathane. Wena uhlohla ngaphi? Igroup ezosinika ingoma ezithu. Ukubuza sibili. Izulu lithembe ngami singikwazi ukuthi mina ngiwiki lapha. Ngiyadliwa phela. uNkulunkulu was very sure ukuthi uJobe no matter what Job to stand. Lithembe ngami singikwazi ukwazi ukuthi lapha ngiyadliwa. Ambazi umbuzo. Lithemba ngabathi. Nangu mazara kuyakhala uthena izulu kumele lingamthembi. Izulu kuthi umazara lingamthembi ngoba vele uza obvious. Okwenza sihle sithi kuyini? Ngicela libambe umbuzo kaMaster. Ufuna ukuphendula?
uyafuna ukumphendula ngizawabrief. Alright, ngicela ukubona izakhe ezifuna ukuphendula. Xa sebekukhulumile ofuna ukukhuluma 1, 2, 3. I think ngizelela umbuzo lapho. uSathane ngumuntu ohlakaniphileyo engadlulisi ammunition. Naye ukuthetha akuthenthi ngento abonana ngekuwe ngayo. Ungabala kuJames where it says umuntu is tempted because of their inclinations. So uJoseph enjeyana engabe wayele inclination towards omama. Bayadlala sasa le temptation kaPotiphar's wife. So yenzani not there to play. In his business. So naye ukuthetha awuthenthi ngento abongeke kuwe ngayo. Lokho uthemba ngakho kule chance ukuthi ungawa ngakho. So I think uJobe it could be a special case kaJobe. Alikade siningi awusena ukuthemba ngakho. Yabo le chance ukuthi ungawa ngakho. So temptation also like it's a barometer of where your weaknesses are. Yeah, ukutshela ukuthi ule weakness endaweni ungasikuthi usuwele but it shows you ukuthi this is where your weakness is. Siyabonga. Sina 1 Corinthians 10:30. Ngicela sikuthathe whether it's a temptation or a trial. Ithi yona they have no temptation taken you but such as is common to men. But we serve a faithful God. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. But will with temptation also, in addition to allowing your temptation, ukubana usekwele wabona ukuthi you can pass through. He also makes a way for you to escape, that you may also bear that temptation or that trial. So uNkulunkulu uthembekile uyalebonile wabona ukuthi ngiyenza uJobe ngiyenza uSikhosana ekwenze uJobe uyakanjani akhona kusekhaya. But okulingene uSikhosana okulingene uMazari yilokho nalokho. So ukwenza ngiyabonga. Ngicela ukuphendula nge-quote engitholela lapha ku-Mind, Character and Personality volume 2 page 473 paragraph 2. Uthi yena strength for every trial. Uthi our heavenly Father measures and weighs every trial before he permits it to come upon the believer. He considers the circumstances and the strength of the one who is to stand under the proving test of God. And he never permits the temptations to be greater than the capacity of resistance. If the soul is overborne, the person overpowered, this can never be charged to God as failing to give strength in grace. But the one tempted was not vigilant and prayerful and did not appropriate by faith the provisions God had abundantly in store for him. Christ never failed a believer in his hour of combat. The believer must claim the promise and meet before in the name of the Lord, and he will not know anything like faith. zonke izinto ezenzakala whether the trial or is a temptation, there is something which is happening in the background, conflict or initially create controversy. So we should not lose sight or focus of that. Ukubana kule mpi enkulu eyenzakalayo yikho nje lezinto sezibona empilweni. Then ngizathanda ukubala lapha uJob chapter 38 verse 1 and 2. uNkulunkulu esephendula uJob chapter uJob after esebe ma-affliction wakhomela wakhala labangani bakhe babuya bama-advisela eceleni. So uNkulunkulu wasufika ipoint where he had to respond to Job. I-response yakhona sithola kuJob chapter 38 verse 1 and 2. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel
by words without knowledge. Kubaleke funa lapha knowledge. Okunye kumele sikwazi ukubana kuningi okwenzakalayo esikwaziyo. So empilweni yoMkristu singazihluphi kakhulu ngokuzama ukudinga ama-solutions for certain things. Yes, osedukeni fine, but impilo yimbi phakathi kokulunga nokubi. Kumele sikwazi ukuthi kuningi esingakwaziyo ubalekisa Ngicela ukuthi nginika ama-examples asebhayibhelini bese sizakhuluma. Abel and Cain, sikuGenesis athi u-Abeli ubulawiswa yikulunga. Ngabe kalunganga, ngabe kafanga. Kanti wenze umhlatshelo njani? Asikhulumeni umhlatshelo kaAbeli wawunjani? Wawuqondile according to God's way. uKhayini umhlatshelo wakhe wawunganjani? Wawungaqondanga. uNkulunkulu wasevuma ukuthi uAbeli kanjani kafe. Ubulawisa yini uAbeli? Wenze kuhle. So ukwenza kuhle kuyakulalisa. Yabona i-great controversy esikuyo ukuthi uNkulunkulu uyakwanisa ukuvuma ukuthi ukhuleke uzufunga umyalo. Ngiyakwazi ukuthi wayisisho njalo. uJohane nxa equnywa ikhanda wayerongo. Wayeyini uJohane kanje? Wayeyini? Vula indlela kabani kaJesu. Kanti ubulawiswa yiqiniso. Kanti elokuthi uThumayele ini iqiniso. Wathi yebo singakavula amavesi qala ukuyisela umfazi wabantu. Bisela umkafiki kubhuti wakho ngoba ngaze mbali ivesi akuncede sikomhlala lobani. Lo mkabhuti wakho kwambulalisa. uJesu wayenga Johane 6. Wayekhona na emhlabeni. Wayezwakala ukuthi usemagwegwe. uJesu selobhemula, uJesu sephumula. uJohane ngayikhangela ku visiting yabantu babuye ejele. uJesu katholakala ebhukwini. Kakho ku visiting hour. Hayi na. uJohane wayemzawa wakhe kabani? kaJesu wathi uyozalwa nguMary, uElizabeth. uElizabeth ezithola uJohane, uMary ezithola uJesu. Ngabazawa wabo. Wena uyini kaJesu? Ngiyabuza nje umbuzo lo. Wena uyini kaJesu? Athi ngawufika kuphela. Uyini ukuthi? Xa uyikuthi uJesu wehlule ukuprotect umzawa wakhe. Umzawa wakhe waziwaqunywa yini? Ikhanda uJesu engahlala ezulwini. Elapha kuplanet yethu. uJohane wakhangela ku visiting wathola wabuza nopholisa labana bejele wathi kabuya ngayena okunyuka kongathi unjunju nje. Bathi haya simboni. Wehlule ukuvakatshela umzawa wakhe esejele. Waziwaqunywa yini? Ngayiphethe ukukhuluma uJesu wathi there is no prophet that is greater than John. Kanti uzathi greater than sekunyiwe. Wena uyini kaJesu emini? Kanti weCalvary uyini? Yakubona ukuthi uJesu wayekela umzawa wakhe waqunywa. Wakumele ahambe indlela inaleyo. Wayekela uAbeli eletha umnikelo umhlatshelo oqotho. Wavuma uAbeli wabulawa engakathathi. uAbeli wayengakathathi, uAbeli wayenganamntwana, uAbeli wayengana future, wayenganalutho. Ngathi zolafuna ukuthi uAbeli afe. uKhayini kanjani? Aphile. uKhayini wakhala wathi abantu ezahlangana nabo bazambulala. Umlimi waprotecta imedal. Wafaka uphawu. Akunamuntu ozahlangana wabulala. So sithini mina? Sithini? The same God that allowed ukuthi uAbeli afe is the same God that allowed
ukuthi uEnoch ayizule. So sithini ngezinto sithi intando yakho mayenziwe sithini? You know, there are things that we might try to find ideas or solutions or even understanding, but we will not be able to. Because when you look at Abel, there is not that he did for him to deserve to die. It was not even him who went to Cain, but it was God. Because he is the one who says why he rejected his offering in the first place. And then secondly, he then says to him, why are you not happy? So when you look at it, you then think and say, maybe this one, because he was righteous, that's why he died. But it could be a speculation. Because it was not something that he did, but it was what God then did. Because it was not Abel who rejected the offering in a cave, but it was God. Now you go to John the Baptist. John the Baptist, when I try to understand it, Jesus knew the time, that his time was now up. And this is where this is going. Therefore, this must happen. And then he did not act. Same applies probably to Lazarus. Lazarus, Christ knew. And he waited for 3 days. The sisters cried and then says, if you were here, he could not be. Now, it was not even the act of the sisters which led to the death of Lazarus. But this is something that Christ knew about and he did not act. They're trying to make this to our life. When we go through challenges, trials, and temptation, it might be very difficult for us to understand. Maybe that's why we might fall in the process. Why? Because then we try to understand God in all this and we might not understand Him. Which then leave us to say this is a mystery which is beyond us. When things befall us, let's just trust God and then move on. Asikhuluma izilimi ezincane lezi ezokuthi uba likamkhulumisa uba likathini, sikhuluma izilimi ezokuthi ungahlala phansi uyalilwa soswethu ukuthi kathi mina iproblem lapha ingaphi, kathi mina vele lapha kuhamba njani. Uyabona ukuthi izilimo eziqatha sibili ezokuthi ziyakunika istress, sifuna usukunye sibili nxa ungaqinanga. Ubususiba lo mbuzo ukuthi nxa kunje where is God? Obalile lapha uthena uNkulunkulu nxa evuma ukuthi isidingo sibe khona siyawela, athi siyafaka isikaleni uqala singakabuyi kuwe. Ungabona sesibuya kuwe isikali lokukholwa kwakho kuyabalance. Liqiniso likhulukhulu lithi phela kunabona kunengi into enkulu. Abesesithi lapha the reason why sisehluleka ukuthi we are not vigilant. And isilimo sikuthola ukho emthandazweni, isilimo sikuthola ipamphlet ithe Jesus said it is written. Lo it is written ongakhona kawunjani kawulani, lokukhuleka amandla okukhuleka kawunjani kawulawo. So isilimo sesibuya kuphela senze njani, sikhukhule ngoba vele akikho ready ukwamukela isilimo lesiyana. Liyakubona nje. So sasesithi thina nginike i-example lapha then bese uDavid wathatha umkaUriya.
bethathana behlangana uRia wayengekho wayesempini umkakhe waba lokuchapha wathandana lo President David inyanga ingakapheli wathi asamanga kuhle manje kwesho ukuthi sisu siphume kwabe kubiza uRia wabuya uDavid waba leplan ukuthi uRia akabuyele endlini ayelala ngikhaya wenzele ukuthi wezane lesifayeni ngiyabona uRia wenze njalo uDavid wayala Uria wabhala incwadi wathi akela choice 10 sentence. Where was God when Uria was carrying a letter? Ye 10 sentence yakhe. Ungena ngaphi? Kukuchapha bomngane. Izulu lamekela Ndlovu. Wathwala iphepha elithi faka uRia lapho kule mpetshisa khona afi. Wayithwala wayifaka esikhwameni seuniform yamasotsha. Wewe angels ingilosi ziyavakatsha phela ezabuya lapha edonkini ingilosi yabuya edonkini ngiyabuza phela ukuthi ingilosi eyabuya edonkini okungalakufa khona why uNkulunkulu engathumela ingilosi endleleni wathi studentini iUria vula incwadi leyi wena babhale ukuthi bayekufuna saye empini uyakufa why uNkulunkulu engakunika ngiboni waze wayafika empini waze wabulawa ebulawelwa ikuchapha ebulawiswa ikuchapha bukamkakhe lelunga lebandla asebemithiseni athi umuntu ungakathatha umuntu abamithiseni asebemithiseni umlimo ovumela khona uri ufela lapha ufela hayi ufelani yenzani into kuzeni izandla ufelani ngiyakubona bazana sokukhuluma abantu kutsho ngoba kumshabe lapha there are things in life ezenzakala usale ungakwazi why kusenzakala why kwenzakala why uNkulunkulu wavuma ukuthi indoda ethembekileyo on top of that ethathe umlayo on top of that evumelana ukulala lapho yena ungena ngaphe kufenda lapha ungena ngaphe kufenda ubulawa boyfriend lina ubulawa boyfriend kamama enilunga lebandla umlima bese vumela uRia njani nake ngithi maybe ningwabona ukuthi uDavid abazazala umntwana ofana naye yes uthi kwesinye isikhathi esiyizinto umlime esizinto uyavuma ufe nje ungasibonanga liyakubona nje maybe kokela ukugijima ngumntwana kaDavid eChurch khona apha kufana noDavid eqhathi Uria belokhu esithi makhala la kawan bata posa bijonga elda David umlime bese vuma ukuthi ezinye izinto amanyala ungabawazi azabuyisa avume wenze njani amanyala lana ungakanjani so siyathi uNkulunkulu nje sithi mkhulu ukwazi ngcono kulathi ukwazi ngcono kulathi ande so sithini ngezilimo zakho si right phela sinjani siyavumelana yini nini izilimo zakho si right sinjani ngoba uNkulunkulu ukwazi ngcono kulokho odlula ke ukulula ukubekezela phakathi kwezilimo akunanto ebuhlungu phela ukulingwa ngona phela laphathi izilimo eziningi azikho khatshana zikhona pheduze senda ngakho ngakho vuka okunye kale ngiyisilimi ngesikhulu ukuthi lokhu chayisa emsebenzini lokhu usendlini ushelo ukuthi ungayahlala Yapana ulimi yabedinga. Yabedinga ulimi. Umkanto. Iko kuthiwa kule mystery ye-salvation. The mystery of salvation ngeke sayizwisisa nje. Ngokubana here i-great controversy ilisana le-principle esithi ngothando lukaNkulunkulu. For the grace of God that appears to all men, wonke umuntu uNkosi umanele. So ekuhambeni kwethu umusamawanele, we pass through our undulations land
akuthi uNkulunkulu uyabengeke but kunama-mysteries esingawazwisisiyo adinga ukuthi wena ku-faith and acceptance esikhulume ngayo umi ngayo yikho kudingakala kuphela. When Satan comes to Jesus and says, "Thina phela amatshe lawa abesikolo," wayekwazi ukuthi Jesu lambile kosuku eliyini ukuthi Jesu wayengathinta amatshe eliyisinkwa. Jesus stood by the principle of evidence today. The law we are talking about, it is the law of salvation. So okuhlangeleyo ayikho but when it's changed by lokho okubizo uNkulunkulu okuqondisa i-salvation. That's why uJona ngathi Jesu ukuthi izimanga mina sembuto ngabuze ngikula kwamba he stood by the principle for salvation. Lapho baba Jesus kumbalele reality ukuthi mina abangani bami bonke sebelemali sebelala mina ngikuyala phela. Lapho sikhuluma nge-reality bazala la sikhuluma nge-reality lapho sifuna ifeki. Uyakubona kuphile abantu abangalanda balomlimi. Mina ngiyakhumbula ngesikhathi sasebenza eYoghouse ngisasebenza eYoghouse kuthiwa ngubani lo khona receptionist ngazakuzumva ekhatshana ngani ngilokhu uzathiwa yini ngithi messenger no general head abantu engasebenza nabo uyakwazi ukuthi mina ngangithwala isithwala emsebenzini isithwala sekhaya ngithwala isithwala sempinda kanti lokhuza ngithanda umlimu kakhulu kwazombuza omunye usisi wayesithangani thula ichicken anduma lokhuza nama-chicken anduma ama-chips andume wabuza wathi uyakwazi indlela othanda ngandoma akuhambelani nendlela ogqoka ngayo into zakho zonke zabe zingaziqedakali plus lokudla okuthwala uyathwala isithwala sayizolo liyanisho ipoint yami lapho engiyakhona uyawuchallenjwa ngabantu abangalandaba lomlimi and izinto ziril engulini angakini ngoqine esabateni ngoqine kukhona ngonelizwi leqiniso but uthi ngini kulamanye ama-church akhona abosisi bakho anti bakho zikufaya and baya-challenge futhi ngoba i-reality abakhuluma ngayo uyakhambisa boleka imali khona ngale bijani umntwana sekotshiwe akukhangele bathi wena wayengabuyi kithi wayengabuyi ngapha kithi kena ngapha ziyakhupha. Yabona ukuthi usathane uyakugqagqela labantu abazakhanga amehlo akho andithi ku-great controversy uzathi ubona ukulokhu hawukela abangani bakho e-university hawukela amafoni hawukela yonke into ekucineni vele injongo yakhe ukuzoflasha ebusweni bakho ngikukususe eqinisweni lekubekezeleni lokho njani olakho mbona isandla somuntu omutsha ngale cela ukunika umuntu omutsha ngiyathola bakho into omutsha ngasitshela kuphela. Okay, as the trials come to us, there are different types of trials in life. There are some trials who are meant to be correction of your life. As proven in about Jonah was sent, but he decided to go other way. And God sent a storm to correct Jonah. But according to Jonah, the people around Jonah also lost their things, all because of who? Of Jonah. And then let's come to heaven. We have to go to heaven. When I put to that alone, no job. Saying which now I lost almost everything, but I'm here. And what's your issue? What's your story? At heaven. I'm supposed to get floor, everything, smart, anything. Your testimony, your relationship with Christ. Sometimes you just have to have a physical relationship with Christ. What only mean one later at this point? Not to what as we are feel like but without the I think our time is sitting inside. Siyabo umuntu omujati ngoba abantu abajati nabantu abethu ngathi bale pressure nje ngoba umhlaba kunento eziningi ama-challenges abalawo akula msebenzi akula mali akula ngizathola ukuthi ivini lijaka khona akula mali akula bathi mina ngicabanga ukuthi ukubekezela kuthiwa perseverance is the only condition of perseverance. Ukubekezela akukho lula kodwa ngoba ubekezela ngenyembezi endele kodwa ukuthi asithi for instance sithi mina ngingakwanisa manje ukubekezela ngumama azimisela ukubekezela but ama-challenges silawo abasingagqibeli ndiyakuthi bakwazi ukucontributa ekungabekezeleni kwakho athalawo kuninake nginganiswa kulokhu hlala uhlezi usithi wena uyakholwa usithi wena uyakhonza
lezi zinto zabantu lezi wena ubona ukuthi vele umuntu okufuna abantu ngoba abantu lokhu mina umani uantoma ukuhambela lokhu kwaphela masinyane so wena uyakwanisa ukuthi ukwanisa ukubekeza bathi sigadelwe ngabantu phela esihlala labo omakhelwane abangani abacontributor ekubekezeleni kwakho wena uJobe when he was trying to stand uSathane wasebenza ngoba ngumngadi funa mamlimo wakho lokuphele ka1 kha wahlupheka kangaka anti phela so uSathane ngawubekezela ngikhaya kazili umuntu usebenzisa abantu bakho asebenzisa umkakho asebenzisa amalungu ebandla nganangikhangele yale phephu lawa ayazazi inyanga lawa le phephu lawa inyanga kanjani awuceba phakathi kweviki bathi la ubona nani masisiye echurch sihamba kuphela into zabantu lezi niyakubona bazalwane so wena manje sokumele ukuthi uhlale phansi ukhangele ukuthi okufileyo ngubani ilizwi lelivela kubantu babakhona. Yes, entando ukuthi okusifana ngabe kubalapho ububi uvela kuSathane awuveli kuNkulunkulu ungazibela umuntu into yokuhlukumeza ebuhlungu ongakanani kumele sikubambe ucace ngokuthi uNkulunkulu akakhonduzana lobubi zabalivesi then okwesibili we should know ubana kanti uSathane wathi eqoshe ezulwini wakhe we are actually in territory is as we sit here this is in the way those who have worked in the social you know mouse LP, one of the things which you need to do always is that you need to be vigilant. So territory yesitha njalo uvuvi uvela kubani kuSathane uNkulunkulu yena muhle sonke isikhathi so okuqathile lapha yibana sibe kwazi ukubana thina esilakho yi-freeway ukhetha kwethu siyazikhethela okuhle kumbesikhethe okubi njalo uNkulunkulu kulezinye izinto ongakwanisi ukukhetha esenzele zona one of them yikukhetha uNkulunkulu ichoice yakhe respect. Yes. So that now when I'm verse number 34 verse 6 efakaza ukubana uNkulunkulu because there's a danger you know ukuthi singabeluzi someone responsible for evil singalaleke because kuna kusenza isikhathi ezinyangeni so Exodus 34 verse 6 uthi yena the Lord God merciful and gracious long suffering and abounding in goodness and truth. uNkulunkulu okwakhe iqiniso nani lobuhle so mina comment yami ufisa ukuthi ngabona kulobuhle noma isikhathi uSathane. Okay, kule court yakuni nampastor what reserves the right to act as he sees fit. I think singahlala sikhumbula indaba le ukuthi sikhuluma uNkulunkulu la. So sikhuluma umuntu owasidalayo isinje umhlaba lo wecreate ngakhona lo complex ngakhona. Kumele simthembe uNkulunkulu and kumele sikwazi ukuthi he is still in control and God is able. He is able what echumana ngoba ikhuluma story esikajona sethuma abafundi bakuthi bayebuza uJesu ukuthi kanti awufani moyeni then kule verse ayibalayo wathi uMelile verse 6 wathi and blessed is uJesu lo esebatshela ukuthi abantu amtshela ukubona yakhe ekuthini ngathi and blessed is me whosoever shall not be offended in me wasechasisa uPastor Chuma wathi ubusisiwe lo ongekho offended nxa ningasayenzanga izinto ngendlela yena anjani afuna ngayo so I think kumele sikubambisise ngokutyana ukuthi and indlela ye-faith indaba ye-faith kumele sikwazi i-faith can only exist lapho kule uncertainty khona lapho ungakwazi khona ukuthi phambili kuzahamba yikho lapho othi ndokukhona angeke uthi ndokukhona ukuthi next year ngizaba nile moda uvele ukwazi ukuthi maybe uhola imali yokuthi you can save it up ukwazi unjani uyithi ifaith lena ukuthi
athi khona siyakuthemba ukuthi uNkulunkulu uzasikhipha lapha empilweni. Basasithi kodwa imihla asasikhipha. So that's faith. Vele ukukhona kunjalo and kumele sikwazi ukuthi sikhuleka senza njalo. Ungathi ngenxa yokuthi sibone next door usenzakala kususithi ha uNkulunkulu anti uvumile ukuthi next door wenzani. Therefore nami kunjalo. Khumbula ukuthi he reserves the right to act as he sees fit. Siyabonga ibandla. Hayi ukhomenta sibili. Siyakhomenta. Asambe right. Mina ngikhona Mpumi nganyawazi ama-comments wonke bathi into lezi zirili. Lebathi kumente zirili. Ezokuthi singasuka la sesihamba ngikhaya. So siyaphila ini. I-reality yani. Ngeyani usiyayini? Yazilimo. Live isibili izilimo not fake. Izilimo uhlangana nazo. Live isibili uzibona nje. So silapha emini kuzohlomisana ukuthi nazi izilimo zikhona azifanani. Andivele sakho akufanani. Azifanani izilimo siphakathi kwasinje zikhona bethethe. Abanye bahlutshwa ngomngaba, abanye ngabantwana, abanye banamabhizinesi, abanye kunenge emulini kunje. Kunjalo uzama ukuthi uluyise ukuthi into le uphume kiyo but vele still ulokhu phakathi kwayo. Anti ngiyazibona ukuthi ngicela lesibambe then bese sikomenta ka1 cent lapho kwenzokuthi ngabe nginisa. Nangu uAbraham. Umngane kabani uAbraham? Usela njani umntwana? Umngane wakho angaswela i-company ingeyakho. I-company yabantwana ngaba ngekaba ne-company yabantwana. Ngathi manje umngane wakho wayengamuphi? Wayengamniki. Abraham unika isithembiso at the age of 75 esokuthi uzaba nani? Umntwana. Sokuhlala 10 years umlimi umelele ndlela lapha. Ngoba mina umngane wakho ngixoxa nawe so wena wayengangiphi umntwana. And futhi khangela amankazana kaSara aba labantwana lapha eyadini. Thina singiyela wena umngane wami. After 10 years uSara besesithi awuzwanga kuhle. Hayi mina ngibona ukuthi lapha lezwa kuhle lapha. Ukuthi owethu sibili owethu amni mwana ndivile yazikhulumeni. Impilo esiphakathi kwayo. Sometimes uNkulunkulu ngana simuzwa ukuthi yazi abantu baze babuza ukuthi abantu uyayithanda ichurch. Andukhuthele njani ichurch? Athuyendi. Khani umanisedi. Khani umanisele ndoda. Khani umanisele labantwana. Kuyachithela yini ichurch nembuzo naleyo. Bayabuza nje general. Kuyachithela yini ichurch? Kade siyuthi ithole lapha le-afternoon. Bathole lapha. Athi fika khona abangani bakhe bethi and then what? Anti language. Then what? Wasithole sabatheni watholana. Ngiyabona isikuthole. uNkulunkulu sometimes uyakhala kwezinye izinto ezokuthi la uyakucaphuke, uyakufikele nje umoya ukuthi bathi uNkulunkulu la ujulelana. Mina usikane ngithi ngambuleka ngithi ngihlala lapha sho lawo mhlobo wami kodwa bhuru lawo ngize ngifake labo bhuru. Bhuru lawo yakuthi lokufuna ukwenza phela vela kuyenza lawo yakubona zama ukungibonisa. Ngibona ukuthi bhuru kodwa lawo yakubona lapha lawo kumeluthi. Uyathi kunomngane wami owake engakhuleka lo mngane wami enganamntwana. Unkazana nawe yendile ela ku 8 years enganamntwana. Ngam-adopta ebaptism. Ngamthatha waba ngumzali wami, ngaba ngumzali wakho kukhona. Wantshela mina wathi le 7 years enganamntwana. Mina ngangisalo dream. Ungakabi lo Dion. So, ngithe ngimthethe ukuthi wayephume church le yami eSpinit. Lezi Spinit zesisi. Wathi kwenze masinyane ngoba ngamisala. So, unkazana sakhuleka sawathi iprogram yakomntwana. Ngisasebenze eYorkhouse lapha naduze le. Khona kuyigeneral yendina wayesebenzele ele company yokuthunga opposite Shoppers. Mina ngase eYorkhouse lapha labona upstairs. So yimi ngangile access yamakey okuvula phezulu. Wakule 7th floor. Ubusuvula le phezulu. Sathi sikhulekele emayezini. Sikhulekela duze lamayezi. Manje sesizathintsha le ndawo. Sesikhuleka sikhangela amayezi ngoba ngawulapha na ku 7th floor.
uphezulu uyawabona amayeza angathi aseduze la nxa nje isayensi sitakhatshana but wayebabona eduze mina ngasesithi kumngane wami lo hayi mina njengoba ngilodini bevele sesikhulekele OS2 ngcono umlimami yakithi umthandazo wethu ukhulumayo kane thina uthulo siqale kuwo sakhuleka lomngane ethi sakhuleka lomngane ngabe ngizithwala ngazama ukufihla isisu ngazama ukuthenga kulo phela uthi ngizithwele ngosengiyangeka lo mthandazo esengiwenza ngedwa ngithi kuku nathi uyabona into zakho khangela lo mngane wami lo bakithi uNkulunkulu bese kunezikhathi lapho uyafuna ukuconnect umuntu uzama ukuthi aku-understande umchasise kube yini uNkulunkulu khangela lalela ngithe mina umntwana wesithukami sinike lo ongela wena susenza mina ngizithwale athi abantu opposite liyabona ukuthi there are times ukuthi ungawukhuleka uyabahila angathi uNkulunkulu ufuna kufile ukuthi into ekuwe vele phakathi injani hey ngisho ukuthi nje into engenza kufika isisu kwenza kufisa isisu hayi isisu asifihle ngathi siyakhula then ukuthi ubuqume kube short kwasokusala lo munye umngane wami wathi ngini ngeke ngizozithwele so sasithi singahlangana imthandazo sikhuluma ama testing hayi zona thenze ngakhathi ngathi ungana mntwana bebuya le preparation mina athi sengikhohle ukuthi lo kumele azithwale mina ngazithwali sengifika laphana sesisehla eyokho sesingena iline library ngithi kwehle le testimony ukuthi izolo nje ihlezi ngabona ipreparation wathi preparation yani angisithi mina sengizithwele lokuzikhaza nalwana wangikhanyela wabesithi yena hathi ngakuthi athi uNkulunkulu njalo labantu bakhe abasapota athi namseze emthandazela thatha bona khangela uNkulunkulu into zakho athi ngitshelile khangela unkazana lo usanda kuphenduka wena mina ngisechechi sengizibhala njani lo engazibhala ukazana lapho khanya chechi watu wachichechi watu na ndio mwanga ndenda bana sengiyathi uhana sengiyavula amavesi sengiyathela then when igesi chesi ku sisechechi ngalisikhange ngidistrict entumbayo unkazana abe ngimbona wabe sithi kimi ngiyana msatha emadwaleni wabe sithi mina phela uNkulunkulu wakho sengimchiya nami sithi indaba manje wathi uNkulunkulu wakho vele kaphendula sekulenye ichurch engiyibone emphuphuma ngale kuthiwa vele ungavele ufike 2 months uyazithwala ngiyakuzozala mina ngasasithi hayi manje ngitshele right mana ngijana umlimi simnike inyanga le ngiyacela mngane wami ngicela umlimi simnike inyanga le kuphela unganyeleli wena ichechi mina ngizakhuluma la uNkulunkulu inyanga le ngiyakhuluma wena ungathi ichechi ngabamhlanje ngicela manje ichechi nasenza khuluma ngokuthi inyanga le hayi manje lo wathi yakuthukazana nokukhuluma sengathi ukhuluma wabe sidola ithona uNkulunkulu wakho nginika 1 month wena uNkulunkulu wakho ngiyihlela 1 month sengishiya nje umtshele futhi uNkulunkulu wakho ukuthi ngijiya siyakhaya there are times yanizona sala when we get into trials aphilayo sesumba ngikuzana ukuthi ukukhuluma ngale sendle ngathi ngikho lapha dilo nodi aliyazi program dilo nodi unkazana lo mina sibhale ngiqala ngingakuphlana ngezwini lapha sokumele sithwale kodise kofiso ngakhuleka lekwazi ngakhuleka athi uNkulunkulu ngiyakucela ngiyakuncela mina ngangikwazi ukuthi ngithini mina ngakwazi ukuthi ngithini kanti little did we know ukuthi unkazana lo uzithwele amen the times ufuna ukuchiya hayi ngale kwemithi khona kodwa the times ufuna ukujani bathi hapo umlimi usenza athi yabona uSathane ukuthi usebenza njani uSathane sefuna ukuthi ezithwele ngapha agijimaye ngani isisu kwethiwa ngesangaphi yes kazana ngasesithi wasesithi amaphela isimati phela ungani ngiqile sasa ngiyakwazi ukuthi ngagijimela phana ukubona ukuze ngathi ngipregnant test ngathi mandelo ngakho ungani ngaze ngizolala emzini wakho ngibona ukuthi ufakile pregnant test emthambisweni wakho fake iphepha iyehlela lokhu
hawu ubusuku bonke nalo ngifuna ukuthi ngifuna kube kule kwethu akube ngilethu kiba ndoda ikhona akazibe siyasithi isifundo lesi avuke kusani sekhona athi mandileta phela sibona ikhala kwaba lo ready umuntu ngani nemuntu athi mana phana tuzela ko lapho lokuza e-pharmacy lapha ngathi umuntu lo uzithwele lona besithi uzithwele mina ngabeletha uDioni ngo-August yena wabeletha umntana ngo-September sachiyana nge-1 month. So what are we saying in closing? Isifundo besiside esile ukuthi ezini if you keep yourself busy emsebenzini kamlungu okuningi awusozubunanzela awusozubona so umuntu masifusise ngani isikhathi sethu esamakwaya sisiphuzile ukuqalisa phathi athi sifundile anti sambeni siyekhuleka sambeni siyelinda kathi isikhathi sizithwele lokuza lo Monday sasikhamba senza ama-testimony sile zisu sithu sisithi lo ngu-Elizabeth lo ngu-Mary sifike sikhuluma manje i-testimony ngathi wathi sesithwele ngathi manje uthini ngomlimi wami uthini ngomlimi wami athi ufuna ukushiya hayi ngathi ukhona sibili umlimi ukhona umlimi uyaphila imanejele lakhe afuna ukufunela emini abantu abathi mlimi whatever I'm going through ngicela amandla phakathi sisanda siphile bakuhlala ekhaya ezivini ngicimezile izandla uyazibona ngikhuluma nge-testimony kaManday wazithwala uManday wamangala esefuna ukuthi i-church nge-last minute esezwe kwenye indawo kanti wayesezithwele kudala usathane phela iglory uyayifuna ukuthi singakubalekela kwenzekani kwenziwe nguye kanti kungenziwanga nguye yikho kusenza sidayile ukuthi ukukholwa sibe sesitshela abantu ukuthi kule nyama elaphayo kanti siyabe silatshwe nguwe yena ezenzisa ngathi uyelapha akanamandla nazi izandla mina ngangizibonanga wena uzibonile sicela amandla abantu ngeke bese sikuphoyinti ukuthi ukukholwa sibona into zingahambi sinika amandla okubekezela lokuhlala emthandazweni lokuqina kuloko esidlula kikho kuzadlula ingoma yamasabathithi kuJesu lidwala konke kuyadlula akulanto ehlala emuntwini konke siphakathi kwakho kuyadlula enini sicela amandla njengebandla sicela amandla njengezethekeli sicela amandla okunqoba usathane usivula amehlo sibone impi esikuyo sihlale emthandazweni sinqobe silinde kuyalunga sibusise sonke ngoJesu siyakhuleka amen. Lezinye isikhathi uPeter wasokunjalo ngesinqumo sakhe amatende awusifisi ngayo ukuhlala ukukhulunywa ukuchaza ungaphumeka nosathane reality kanti siyabonga isifundo esifelaso. This marks the end of our day here Women's Ministries Thina Omama siyabonga kakhulu ukuza kwemini nxa sigcina lento kudlala zama-director lapha cela basondele andibakhona abafuna ukukhuluma lathi encane with only 2 minutes to do that. Kule vese yathintwa laphana amazwi kaJesu athi ubusisiwe lo will not take offense or find offense or will not falter on my account. All right. Usesidla isikhathi sekwaya at least ngu-chairperson wekwaya so la muntu azafike sihlupha ngayo sicela igroup ize phambili izosinika ingoma. So bengisathi mina uJesu uthi ubusisiwe ongasozawe ngenxa yami. So ngicabanga abantu abazafike ezulwini ngabantu abangasoze bawe ngenxa kaJesu. Izinto zingasahambanga sezihambe ngendlela ebengacabanga sangayo kodwa bese bemthembile njalo siyabonga mama sizidana lema kwenzeke kahle. Hello.
Oh.